Fotografija u škotskom Edinburgu pronašao Hutinec, jasno se vide masovne grobnice i to na području Gradine sa druge strane rijeke Savi. Vidljivo je i romsko groblje, ali i svi objekti u sklopu logora koji su kasnije srušeni i uništeni. Svjesni da je rat izgubljen, ustaše su 1945. iz masovnih grobnica vadile leševe i spaljivali ih kako bi prikrili stravične zločine koje su napravili u tom logoru. Te snimke iz januara 1945. dokazuju da je na lokacijama za koje znamo na temelju poslijeratnih istraživanja da su bile masovne grobnice, pokazuju da su bile tamo već u to vrijeme. A to onda direktno pobija tvrdnje onih koji negiraju ustaške zločine u Jasenovcu, oni koji tvrde da su zapravo u tom logoru ljudi ubijeni tek nakon rata. To je jedan napredak u utvrđivanju faktografskog stanja, da će to demantirati sve dosadašnje insinuacije i falsifikacije a konto prostora oko Jasenovca. Da su ove fotografije snažan udarac pokušajima revizije istorije i zločina u Jasenovcu, smatra i Dušan Bastašić, predsjednik Udruženja građana Jadovno 1941. koji godinama izučava zločine u NDH. Smatra da ovakvih dokumenata ima još mnogo po svjetskim arhivima i da bi nadležne institucije trebalo aktivnije da rade na njihovom pronalasku. Čudno je da je trebalo proći 73 godine, ovo je snimljeno januara 1945. Da bi stiglo u javnost, zato govorim, formirati istraživačke timove, poslati ih u inostranstvo, jer čini mi se nekako, imam utisak da baš ovih godina se konačno piše ta neka istorijska istina koja će naći svoje mjesto u udžbenicima istorije iz kojih će učiti ne samo naša pokoljenja, nego pokoljenja onih u inostranstvu. Istoričar Goran Hutinec ove fotografije pronašao je slučajno u Edinburškom arhivu, istražujući temu nelegalne gradnje u međuratnom Zagrebu. Kao što su slučajno pronađene, slučajno su i nastale, jer su predmet fotografisanja savezničkih aviona bili putevi, pruge, mostovi i slična infrastruktura. Zanimljivo, 70. godina prošlog vijeka na sličan način pronađeni su i snimci Auschwitza, koji su pokazali kakva